Veliki pozdrav svima i došli u moj novi klip na moj YouTube kanal. U današnjem klipu ćemo pričati o igrici Clash of Clans za Android. Clash of Clans ili COC, kako je skraćenica, ime je za igru koja je besplatna. Ovu igru možete naći na svim Google platformama kao što su Google Play prodavnica, Xperia Play prodavnica i Aptoid. Ova igra je strateška i u njoj morate da razmišljate. Također morate da poučite što pametnije poteze i da razmislite pre svakog poteza. Igru je izdala izdavačka kuća koja ima centre, to jest predstavništvo je u Helsinkiju. Dostupna je, kao što sam već rekao, na Google Androidu. Igra je smještena u nekom fascinantnom svijetu. Radnja ove igre je srednji vek. Pogled je kao iz ptičje perspektive i grafička tehnika, to jest tehnika grafike, je 2.5D, što je za danas ekstra. Da je u 3D bilo bi još bolje, ali nema veze. Igrač počinje igru sa svetom bez resursa i bez ičega, znači samo na praznoj poljani, to jest praznoj livadi, na kojoj on treba da izgradi selo ili dvorac. Za gradnju je potrebno zlato, to jest novac koji vi osvajate, za obuku vojnika eliksiri ili eliksir. Nakon što obučite vojsku i nakon što ih spremite, vi možete sa njima krenuti u bitku. Naravno, kada krenete u bitku, vi morate krenuti u bitku sa protivnikom koji je u istom rangu kao i vi. U bitci vojnici skupljaju plen, kao zlato, uništavaju protivnikovu gradnju i tako njemu nanose štetu. Ako napadački tim, to jest vojska koja je napala drugog igrača, napravi 50% štete, to jest uništi 50% sela ili uništi samo glavnu zgradu, tada igrač dobija trofeje, a ako to ne učini, ne napravi više od 50% štete ili ne uništi glavnu zgradu, tada igrač gubi poene, to jest napadački tim gubi poene. Za uništavanje 50% sela dobija se 1 zvezdica, a za glavnu zgradu 3 zvezdice. Naravno, igrači se udružuju u klanove i vi imate klanski dvorac. Taj klanski dvorac je zajednički dvorac. Naravno, vi možete taj klanski dvorac obnoviti sa 10.000 zlata. U borbi klanova onaj klan koji je pobednik dobije nagradu u obliku iskustvenih bodova. To znači da su već prošli kroz neku klansku borbu i da već imaju preporuku da su već iskusni da mogu da nastave sa još takvih borbi. A gubitnici dobijaju mali deo onoga što su zaradili i onoga što su uradili. Znači, ova je igrica za Android. Mene ova igrica užasno podsjeća na igricu Warcraft, koju ćemo nekad snimiti. Znači, ta igrica je mnogo dobra i svima je preporučujem. Najbolja je Warcraft 3 igrica, sa izuzetno dobrom grafikom. Mislim da je Warcraft igrica proglašena za najbolju igricu 2000. Kompanija koja je napravila ovu igricu, to jest kompanija koja je napravila Clash of Clans, omogućuje igračima koji žele napredovati bržim tempom da kupe dragulj za realni novac preko interneta. Prema nekim izvještajima, to jest izvještajima iz 2013. godine, pre 4 godine, ta kompanija je preko svojih igara Sukob klanova uspjela da zaradi nevjerovatnih 2,4 miliona američkih dolara kroz prodaju raznih drugih stvari koje omogućavaju napredak igre. U Clash of Clansu postoje čarolije. Čarolije rade čarobnjaci u dvoru čarolija, znači postoje čarolije za munje, čarolije za lečenje, čarolije koje povećavaju i ubrzavaju vojnike, čarolije za preskakanje zidova, čarolija koja smrzava protivničku odbranu i trupe iz klanskog dvorca i čarolije za kloniranje vojnika.